Gracias niwa kay momento kayo hermano. Makilay tamu karibuni. Kaya ko dyan sa patsyo ni kiriwa. Malaman din siya pulita. Kuyas kaya niya kapasi. Amanya po kayo. Cristo niya kapasi. Jesus kutin mo pinka Rebukula sumpe Huwinya ipakausa kome Mananya kutin mo Tamanya kuardis ni Keman Himanan juga kita serjudua Lia panci ku yari kabukuna radio pekakuna tagi ku sunci Ku yaskain ni gemasi amanya wakaju Kuyas ngarunda pasi kantare suci Jesus kutimu tinggal bukulas Kunai pakausa kumbi pananya kutimu Amaya kung mangyaro ito hermano Adelante mi esposa Selmi wa manikispe Y mi hija Lisa Selmi Kita janjikta Selmi kusu Mama Pastor Willy Y su amada esposa Y gracias a su consejo y que manda Kita janjikta ya Selmi kusu May pinya chay pinya kas mabas Kuyas kayaknya kemasi Tiada suci Kuyas kayaknya kemasi Menyawa itu Jesus kutimu tinggal Rebukulas Hulay pakausa kumi Mananya kutimu Kuyas ngayon namasi Menyawa kayo Kuyas ngayon niya kapasi Tiari suci Jesus kutimu tinggal Rebukulas Hulay papasaku sebab Mananya kutimu Vamos adelante hermana Norma Chávez Hermana Sonia Espinosa Hermano Alex Laura Hermana Reina Yapayay Kichika y Producción Villam Karmasikona Adelante con Cristo Gracias Jesús Aleluya